esodwa but mawuzela uzowenza ibhizinisi wazi ukuthi le ayikho kwi-risk ngoba egcineni kudla ingane zethu zodla ama-drugs impumelelo yabo isishabalele ngenxa yabo mawuze ngomsebenzi and umsebenzi wakho ulegit right lokho bangahlala ngoba phela ngeke sibe i-country sodwa singanawo ama-foreigners. Manje ubabona kanjani ukuthi laba abagangi hayithi fanele wenze i-research umuntu uma efika la eSouth Africa kunebhizinisi bakhona bethu ongcweti abenza ama-research kusesha yonke into amaphepha akho umuntu awabekela bakhona abantu abayenza futhi under ilentuzana ugovernment unabantu abaqashile ukuthi babheke into zomuntu ukuthi into yakho ni legit isemthethweni. Yes ngoba uzofika udayisela uthi uzokwenza let's say udayisa ngekhampani mhlawumbe wenza icathulo kodwa siyabonala ecatheleni sekunama-drugs futhi yabo into engithi kufanele ukuthi wenze kuhlezi kuseshwa ukuthi angazi ngenza kanjani kube namakhamera azobheka nje kupresident ukuthi abone yonke into eyenzakala eSouth Africa nginganawo ukuyazela la umbuzo yakani ngoba umbuzo enginawo ngama-foreigner ngifuna uku-understand ukuthi ke kungenziwa kanjani ngoba yonke into ine-solution umnqamla juqwa lento ngokwakho ukubona uhulumeni mangathi uyayisumela lento isiphi step sokuqala okumele anyathele kuso ngoba ngokwami ukusho ama-foreigner awazifaka emsebenzini uke wayithinta le ukuthi baneskill bavuma kwasana imali encane kanjalo uhulumeni engenze njani mhlawumbe uvaka lento kwazi ukuthi eSouth Africa kusenzeki into kanje mhlawumbe kuzomela stoppishe ukuthi nalaba ababasaplan ukuthi bese bengizi ngazi ukuthi bazonzwana la eSouth Africa bese ukuthi laba abaze ngokugebengu bonke yep ngithaba emakubo usala abantu aba-right abenza into ezi-right ngoba nabafundisi bakhona abama-scam ama-fake bafundisi bafuna imali ngapha bethi iqhulekise bekunikeze uma-2,500 yebo bathi wena uthanda nje bowusesibhedlela inyanga yonke bakuthandazela sewu-right ubuye sewu-right into enjani nje leyo nkosami la eSouth Africa bayonke le thina besingayazi kodwa bafika bona bazobhubhisa nje siqalekisiwe eSouth Africa. Abelungu uthini ngapha bahlale bahamba abelungu abafani mangathiwa kuhamba amabhunu ngajabula kusala abelungu nje laba mhlophe aba-right abanenhliziyo ezinhle abazi ukuthi umuntu uma esebenza umtreat njenge-colleague yakhe ungamtreat nje ukuthi wena uyi-boss kusale labo kwaba-right kanjalo esingazi ukuthi singenza kanjani ngoba umuntu phela uma esebusweni bakho uba-right kodwa lemva kwakhe ngithola umuntu aphenduka aba yisilwane nomuntu omnyama uyakwenza lokho angiphiki kodwa abelungu most of them especially amabhunu ayahlukumezana asenalento yo-racist. Awucabanga ukuthi bona labelungu bonke behlangene ibona abama-foreigner uqala bayiwo phela vede bona babona base-South Africa baqhamuke e-America ngithi manje makuthiwa-ke ama-foreigner awahambe ngengabe nakonke namandiya konke yazi ngithi konke sisale sodwa South Africa kuyoba njani umcabango uma sekuhambe wonke umuntu owufika from emlungwini i-China, India, Bangladesh, what khona angithi la bantu laba bafika abanye bafika ba-train abanye ama-skills uthola ukuthi lo mlungu lo bengazi ukuthi uqasha abantu abanama-skills abangala eSouth Africa bazotake over phela abanamandla okutake over yini njengamanje ama-South Africans engazivulela okwabo eceleni ngoba phela kuyacaca ukuthi ama-foreigner asehlukumeze ngapha bese ama-South Africans abe wodwa azivulela okwabo kubiwe kuthiwe okay njengamanje la akuzungena i-foreigner la yebo we understand bese ke mhlawumbe into kanjalo yini ngenziwa kanjalo baziqala awabo amabhizinisi benza ama-laptop benza amakomishi kwenziwe igodi yini ama-South African yenza leyo nto mina ngazi noma South Africa nabakhanda aqinile noma aphuza ukucabanga noma bayavilapha ngoba labo bantu labo banazi skills inkinga balele phezukwazo yazi bengikhuluma nomunye umntwana besinayo so-applyela i-UIF kaMapone uthi lo bhuti ngisebenza ikhampani enkulu nge-engineering mwenza engineering lo mlungu abaqasha abana-8 years umuntu sebasho ukuyele e-America thathani le mali musi ngithi mina wayengaqala ikhampani yenu athi yena ngathi usemqondweni wethu ngathi ukhona masine-meeting but imishini yakho niyabiza ayithi umlungu ngoba ehamba ushiya izinto la ngoba ngiyaqhubula lezi insimbi engaka lezi benisebenzisa nazo phesheya obviously uzenza zibe kwi-sale communicate naye mayehamba nje ngempela take over nithenge le mshini le mali enizoyithola e-UIF bediningi ungabi wedwa hlanganani as igroup ngathi bethu uthi ne-group yenu
ngithenge le mshini niqhubeke nitake over mos why nifuna ukucabangela ngaso sonke isikhathi bese niqasha wona bese niqasha wona labantu abangakini ba train abanye nina well trained ufuna nabatwana abancane laba abangasenemqondo fresh niba train nabo ukuthi benze lo msebenzi babe ama junior wenu niba masini umsebenzi uyaqhubeka. Uyazi khona enye i-shop la angazi corporate noma i-corporate noma yini le shop yamabhunu yaqalwa ngalendlela ochaza ngayo.